Okaire inkugwate ogeni tukithina mbere ya karima egembe nimeumiretie na kuruta maoni mwanya igororia mucemanio uria wetanitwe Jumamosi ni seneta wa county ya Meru Towe Kadhuri Murungi na uria waruthikirite kibaroni kia Maua. Marigwa mucemanio uyu uria wakinyitwe ni atongoria mwanya ni wari wa kiguni muno nontu ni wombire kwithirwa ukiraithiriria antu manteresia egembe muno mamethirito makirikana utesanirwa ni thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza. Bamwe na ugu kuri na muma kuga siasa iria ciaringirwe kiri mucemanio uyu itiomba kuguna mumiru na njira noa iriku. Chukue mwaki nyuma ya mucemanio kubwithika Maua yotongeretwo ni seneta wa Meru Kadhuri Murungi na njuri yawe maoni nkolani ni yaumirite nteri ciembe akariba kionania kwirirwo mucemanio uyu na ukatha Kadhuri na njuri yawe nontu bwa kiraba kuana kuibirwa kariba nyambene kiao ni uteanirwo bateaniritwo kiri weti na mbere thirikari ya kaunti ya Meru utongerene bwa Gavana Kawira Mwangaza. Tone twina imani nene na mwathai na twitikiretie nontu bwo ciumire koro bwa antu baciumirie na nkoro nene na wiciendera kwa nkoro ciobo bongwa uma kuonekana ati uma itoinyeletwe ne kwethira county yetu tutukinyirwo ne bira tukwenda tukuromba our Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pendekezo yite na atongori ba Meru County na ekaongo mukono wana biashara ba county ya Meru na ekaongo mukono ni arimi ba county ya Meru na ekaongo mukono ni antu bonde na tuchokeri Mheshimiwa Buri Mheshimiwa Rindigeri nkazo je mwanya muno nontu na ari muchamani unura na rawa na kuunga mukono county ya Meru itano maita heri tuita tuna Nyambene county na Imendi county so uno pendekezo yetu na uno turungami Nyambene lazima itanwe ngarama imu mwananchi akorea etakwira services Meru county isiye ya itwagira obisi nya 20 quarter tuthi tuna ngabana wetu atutena chiacha cha kwathona nikubengela county yetu kenda maendeleo yomba kuma na kwa national government yomba kuya kuno Nyambene ni arankulu kibaureti MCS barabati kwa tambaru irende kithire kwa yanu kwa county ya Meru kwithirwa na Nyambene county bakiboria ni bareke wikirwa ciondone bayonka bongwa na karibare thine bato kinyilwa ni weti na mbere na MCS reke no bua uringiri kura mwananchi reke no bua reke kuweka reke buti kawera reke kuono bukarita goro ronga meina mauru kaburingiri kura mwananchi lakini bugatha abo ke bueno bua abo botebuike kuraya no teo bua kana bwathira ibo wanka boka bwingwa botwira bugeaneria twakule nyetwe MC bara urone bate ya kabona ko ti manto ya kabwa lakini uti manto ya tiumbikana antu bembere na none antu ibere musemene bange muno kinyabo bakeja itwariria babange muno nukona bakeja kabeterete mbere bono kukarakara arume babogira gawira arume bategera aka wono gwibwa kangwana na mwambicamani ibaregana na ibo ibeyegere arume bange bairinganire Nyambene itano twe kaunti bakarethio bagenderwa bwa imuka amwe MCA wethera abo weta bonga buengwa jogeria ngatho Mheshimiwa Deputy Speaker ndo bakongoja MCA babange bagethirwa batikwenda wita na Kawira witanira mbesa na mbeca ire bwithirwa MCA uria bugiminya mbeca ira tikagwendeja Kawira imbia za maendeleo ya tubatikira tukibwitha irukuno yo bwita kwa jiroteri na nabo akire kundi kia ekoro kia nkurani kumakira ngondu batongeretwe ni ura wa MCA Richard Kiomevero ni bethireto bakimeneria mucemanio jo na kuwa burara mucemanio maware bureyete kuthukia Gavana Kawira Mwangaza buretete siasa bitende to minaitara siasa ile tere atia ile athirere kwenda kwera mpore abori kethento muroma na MP otari egemene tiania east eta wende muswanda National Assembly wende otepo bill ya kwa amend constitution nikenda tomba kwa na county kuringa siasa wadhiri tina ngwe hii siasa ende muswanda parliament na Kadhuri Murungi ende muswanda senate tipo bwana muswanda reu president akira saini tokamya kwa bongo kulita Nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa.